ተናበጂ እኔ ስሻለው ዳግም አትጎጂ በታደርነውና የት ያለ መውደቱ ነገ ሌላ ቀን ነው ንጋቱ ምሽቱ ልኑርልሽ እኔ ችግር ከዳፋሽ ልጠጊ ነው እኔ እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል። ግን እኔ ከዚህ በኋላ የምፈልገው ምንድን ነው? ከሁለታችሁ ህይወት መውጣት እፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ባህሪ እንደሌለሽ አውቃለሁ፣ መጥፎ እንዳልሆንሽ አውቃለሁ። እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እንድገባ ያደረገኝ ታሽኝ ነው የጠራሽኝ። አልገባኝም። እንደዛ አይደለም። ጉድ 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 ጉድ! ምንድን ነው ዛሬ ደግሞ የምንሰማ? አቤት ፈጣሪ፣ አቤት ፈጣሪ! እንደዚህ ሰው ክፉ እንደ ጥግ እኔ እንጃ በክፍነት እንደዚህ ልጁ የአባቱ ልጁ አታውቂም እስከ ጥግ ድረስ ሄደሽ የሱ ነው ልጁ ሞቼ ይገኛለሁ ትላለሽ። ታዲያ ሳወቅ ነው የገባሹ እነሱ ማል አሁን ደግሞ በቃ ብዙ በደልኩኝ ከእናንተ ህይወት ወጣለሁ። ስህተቱ የአንድ ቀን ብሩኬም አላመንም። ስለዚህ ምን ላረጋለሁ ገና አሁን 7 ወሬ ነኝ። ከዛ በኋላ እናያለን። አሁን ግን ምን የማረግ ነገር የለም። ጉድ ጉድ! አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ከፉኔ ጅርተኒ ነጋ ኬስኒ ኡመተ ከበጀም ኡመተ መቃሊ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦች ጉድን ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው? እሰይ ግን እኔ ደስተኛ ነኝ። ምንም በሆን ምንም ተሳስቼ ነው እዚህ ውስጥ ያስገባኝ። ህልክ ነው ያለች ነው። ደስ አለኝ። እንኳን እውነት አይሆንም፣ እንኳን ውሸት ሆነ ይሄ ነገር። ግን ለምንድን ነው እንደዚህ እስከ ጥግ ሄደሹ? እነሱ ህይወት አበጥበጠሽ፣ እነሱ ማልገብተሽ። አንቺ ውርኩስ ሴት ነሽ። ለምንድን ነው እንደዚህ ክፉ ሆንሽ? ለምንድን ነው አባቱን አታውቂም ከሆነ ለምንድን ነው እንደዚህ ልብሽ? እንኮ አንቺ ሁለት ነፍስ ነው ያለሽ አይደለም? ሁለት ነፍስ ነው አንቺ አለሽ። አሁን ወዲሽ ነፍስሽ እንደዚህ በክፋት እንደዚህ እስከ ጥግ ድረስ ለምንድን ነው እርሺ? ታዲያ ለምንድን ነው? ምን ይጠቅምሻል? እነሱ ትጠጣሉ። ምን አገኝተሽ ነው? አሁን ደግሞ እነሱ ህይወት ውልቅ ይላሉ ያልሽ ነው። ውልቅ በይ፣ እውነቱ ነው። ውልቅ በይ። እንግዲህ እነሱ ሾማግሌ ያስታርቃል። እንዳያችሁ ነው። ሀይሜ ስትሰማ ራሱ ቲታ ነው የሄደችው። ይቅርታ አላደርገችም እኔ በቀላል አለቅሽም ብላ ነው የሄደችው። በጣም ይደብራል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ሰው እንደዚህ ኪፍ ሆነ ሰው እኮ እኔ እኮ አንደ ሲታለቅሲ የሆነ ተስፋ ሰጥተኛል። እኔ ብሩኬ ልጁ ያንተ ነው እንዴት እንደዚህ ትላልክ ብላ ሲታለቅስ እውነቴ ነው የምላችሁ። በቃ እንዴት እንደዚህ ብሩኬ እንዴት እንደዚህ ያደርጋል? የኛን ያስተማረ የኛን ሁሉም ነገር ሲነገር እንዴት እዚህ ስህተት ውስጥ ገባ ብለን ብዙ ሰው የጨነቀ ብዙ ሰው ያወራል እንደዚህ ብሎ ማለት ነው። በነዴት በዛን ጊዜ ሀይሜ ጋር ሲጠጣሉ ነው እንደዚህ ውስጥ የገባው ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እሱም አዎ በዛን ጊዜ አግኝቻለሁ ግን እንደዚህ አልፈጠርኩም አለ። ዛሬ ደግሞ ምን ታገኛ ነው? በድያለሁ፣ አንቺን ይቅር በልኝ፣ እኔ በቃ ከዚህ በኋላ በህይወትሽ ወጣለሁ ያለች ነው። ውጪ ጥሩ ነው ደግሞ ነፍሰ ጡር ነሽን በሰላም አላህ ያገላገልሽ፣ በሰላም ገላግልሽ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ብዙ ሰዎች ከእርግዝኛ ጋር አላህ ወሰድሽ ያላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። እንደዚህ አትበሉ፣ ጥሩ አይደለም። እሷ በሰላም አላህ ይገላግላት። ምንም ቢሆን ምንም የሰው ክፉ አትመኙ። እሷ ክፉ ሆነችና እናንተ ክፉ አትሆኑ። እሷ ጋር ግን ደስ አለኝ ዛሬ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ምንድነው ሀይሜና ብሩኬ ይጣረቃሉ፣ የትም አይሄዱም፣ ይጣረቃሉ። እንኳን እሷ ከማላቸው ወጣች። አልሐምዱሊላህ። እውነቴ ነው የምላችሁ። በጋ ጅዱ ሳኒ ባቴ መሌ ሀይሜ ፊ ብሩኬን ህንማ አራረሙ ጀኔ አብዲ ቀብና ገሩ አባ ሙጫ ካኒንታኔ አባ ሙጫ ጀቴ አቲ ነማ ነፍሴ ለመባቱዳ አካ ከና ጨከንቴ አከሚን ጊፊ ጩቡዳ ኩን አከሚ ከና ፉንዱረ ነማ ባቴ ጋፈጤ ከና ሁንዳ አከስ ወጀቴ ማልሲት ይጀች አከሚ ሲ ደንዳሜ
akkamiin danda'ame kan abbaa hin beekne tokkoffaa sitatii guyyaa tokkoofidha amanaan jiru burukeen otateef dee'anii gaafan da'u ilaalla ammaaf garuu jaalala isaanii isaan otoo akkas jaallatanii jidduu isaanii galee akkas gochuu kotti waan hin godhuun qabu. Kanaaf jidduutiin kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Dubartii ulfaataate garaatti otoo baattu waan taane hojjettu dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Kan abbaa mucaa hin taane abbaa mucaa jettee jara addaan diiddee amma beetasabaatti baxabbaxxee amma beetasaba diriitti wal nyaatee sababa isaaniitiin uummanni asii miidiyaarraa wal fixee innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Maal sittaa fakkaatu dhugaa rabbi nama gaddisiista. Akkam ilmoon namaa akkam namni yaa rabbi akkam cakkaanyii ilmi namaa wallaahi akkam walitti cannaqee ardii kanarraa wal balleessuuf halkaniif guyyaa hirriba dhaba yaa jama. Subhaanallah 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 kan abbaa mucaa hin taane abbaa mucaa jettee abbaa mucaati jettee boo'icha kana siq jettee miidiyaatti baatee abdii gaarii natti uumtee jirta akkamiin na kaadda ani sii jira naan jettee mucaan kan kee ta'e beetta jettee boosse ganama galgal lakka kan sobaatiin natti boossu sobatti akkas bu'ama. Subhaanallah dhugaa rabbi baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Dhugaa tokko baay'ee tokko nama dhaga'ama. Haimee qallaaliitti sin gadhiisu jireenya koo keessa baatee na baxabbaxxee jedha jechaa jirti. Maalumaafu kanaafu alhamdulillah bagallee mucaan kan isaan ta'ini baga jireenya isaanii keessaa baatee jechuudha. Dasna jedhe wallahi hin gammade. Maaliif burukeen akkamiin utoo nama gorsaa oolu sitatee akkasii keessa ga'e jedhanii sababa kanaatiin afaan bichaanoo afaan inni nutti agarsiise gochaan otoo hin ta'in jedhee namni sababa isaatiin haadhisaa ganama galgala zaqamtee jechan taaneetiin arrabsama ufii deebaniillee obbolaaf obbolaan deebanii walitti galgalanii wal fixanii halkanii guyyaa a'uuzu billah. Maalumaafu rabbiin nagaa si hiiku ati nama nafsee lamaan jirtu'a warri immoo ittiin darbi ittiin akkas haa godhu jettanii dhugaa rabbii afaan keessanitti haa ulfaatu nooriidha. Xalaataafuu hin ta'in akkasii nama lubbuu namaan jiru ittiin si dabarsu namaan jechuun waan gaarii miti. Rabbi nagaan ishee hiikee nagaan ishee ilmoo isheetti ishee dabalu. Naman abaarina ittiin ishee dabarsu han alatellee nagaa isheef hin ta'in jettu subhaanallah wallahi isa waan akkasii hin jedhina kan keessan hin beektanii abba hanma facaafate hammate abbaan yoo kifuu hojjete waan gaarii hojjete waanuma gaarii fudhata yoo hamaa hojjete waanuma hamaasaa fudhatan ta'eefi isin immoo nam tokko dogongoree balleesse jettanii daangaa darbitanii ittiin si dabarsu hansi keessaa baay'ee nagaan ta'in hin jedhina dhugaa rabbi hin ulfaata akkas hin jedhina. Maaliifi badaadha boor keessa hanan keessanillee boor carraa keessan hin beektanii ilma namaa akkas jettanii hin abaarina. Rabbiin nagaan ishee hiiku wajii ishee ishumaaf rabbitti dhiisaa fi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waan sobaa waan dhugaan taane akka kana amma xiggiitti adeemuu ishee nama gaddisiisaa jechuudha. Har'a immoo fe'ii isheetiin ufii isheetiin haftish fidee dhufee dhugumadha nagaffa'anii dogongoreenidha kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Waan kana keessa galee akka burukee fi haimeenitti jiranillee argaan jira. Namni akka isaan jaallatullee namni akka namnillee isaan jaallatu argaan jira. Amma dandee taaggalee naan taane kana booda immoo jireenya isaanii keessaa ba'uun qaba. Sitatii guyyaa tokkoof jedhee burukeenis amanaan jiru kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa rabbii otoo abbaan bariin otoo walii sana xarreeffatiin mucaan kan keetii jettee hawwa dhuftee akkas jireenya isaanii keessa galte akkasitti miilaan mataa isaan abdee nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Silumaa ergamtee dhuftee warri jedhan jiru. Isaaniin addaan baasuuf dhuftee warri jedhan jiru. Haimeen garuu hin fudhadhu ganaa akka kotteetiin na dhaabde si dhaaba jettee homaa miti haimeen cakkantu hin dhiisti isheeni. Maaliifi abbaan intinii godhee dhiisisa wanta ta'eef deedhattuu hin qabdu. Garuu akka kana ilmi namaa garaa walitti nyaatee qinaatii guddina kuni malee kuni jaalala miti bashitaadha yoo ta'e malee nama eengadda sin jaalladha bootaa sii qaba jedhee boo'utu iyyuu har'a nan tasaasatee jireenya kee keessaan ba'a ati nama gaariidha akkati nama gaarii ta'een bare jettee deebite haimeen egaa aartee har'a natti himtaa amma natti himtaa kan jettu harqiteetti jechuudha. Waan baay'ee tokko nama gaddisiisu dhugaa dubbachuu fi
ani booda kanatti nan amanii jechuudha. Washeen boosse gaafa isheen boosse bakka dhuguma burukeen kana keessa galuun dhabu jedheen amanii jechuudha. Washeen na amansiistee tasfaa naa kennitee akkamiin mucaan kan keeti jettee boosuu sana viidiyoo macarrashaa sana bakka burukeen dogongoree wayin miila aariitiin keessa galee jedhee fudhadhee iyyuu ani jechuudha. Har'ammoo kun akkuma argitan egaa waan isheen dubbattu jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha. ወይ ደግሞ እናቶቻችን ሲጨነቁልን ለምንድነው የምታስቡልን ለምንድነው የምትጨነቁልን ስንል ወልዳችሁ ዩት ነው አይደል የምንባለው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሲወልድ ያየዋል። የወለደም ደግሞ ያውቀዋል። የሴት እናት የሆነ ያውቀዋል። ሴት ልጅ በብዙ መንገድ ልትታለል ትችላለች። በብዙ መንገድ ወደማያስፈልግ ነገሮች ልትገባ ትችላለች። እንደሞ እኔም በዚህ ልክ ራሴን አዋርጄ በዚህ ልክ ራሴን ዝቅ አድርጌ በዚህ ልክ ሁሉም ሰው እንደዚህ እንዲጠላኝ ሆኜ እንትን ያልኩትኝ በቃ ለልጄ ስል ነው፣ ለማንም ስለ አይደለም። ምክንያቱም ልጅ ያለባትና ያለ እናት ማደግ እንደሌለበት ታውቃላችሁ መቼስ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። የትኛውም የልጅ እናት ልጇን ያለባት ማሳደግ አትፈልግም። የትኛውም ባልና ሚስት ሲለያዩ ፈልገውት አይደለም የሚለያዩት። ይሄን ታውቃለሽ። ለምንድን ነው ታዲያ እነሱ ማልገልte አባቱን ለምንድን ነው ጠቂቀሽ አታውቅም? አባቱ ምን እንደሆነ ሴት ልጅ ነሽ። ሴት ልጅ ከሆንሽ ደግሞ አባቱን ታውቃለሽ፣ ጠነቀቀሽ ማን እንደሆነ ማለት ነው። ለምንድን ነው በዚህ ኪፉ ሆንሽና እነሱ ማልገብተ እንደዚህ ማረጉ ጥሩ አይደለም። አሁን ስሙ ስተትሽን አወቅሽ፣ በገዛ ፍቃድሽ ከህይወታችሁ ወጣለሁ ያልሽ ነው። በሰላም ውጪ። መልካም እድል ይሁንሽ የኔ ኢት። እውነቴ ነው የምልሽ። መልካም ወንድ ገጠምሽ። ልጅሽ በሰላም አላህ ያገላገልሽ በሰላም። እውነቴ ነው የምልሽ። ግን ሁሉም ነገር እንደዚህ መሆንበት አይደለም። እንደዚህ አይደለም። አባቱን አታውቅም ከሆነ ምን እንደሆነ ማን እንደሆነ እንደዚህ በዚህ በጭካኔ ብሩኬ አንቴ ነው አባቱ ብለሽ እንደዚህ እስከ ጥግ ድረስ ስትሄዲ በጣም ያሳፍራል። እውነቴ ነው የምልሽ። በጣም ሁሉም ነገር በጊዜ ይሆናል። ብሩኬ ደረቱን ነፍቶ ታያላችሁ በኋላ ያለን ደስ ሆኑ ብዙ ሰዎች ያንተ አይደለም ውሸት ነው እሷ አንተን እና ሃይሜን ማልገብተ አንተን ህይወታችሁ ልትበላሽ ነው እንጂ ያሉ ብዙ ሰዎች አስተያየት እየሰጡ ነው። ግን ዛሬ ደግሞ በገዛ ፈቃድሽ ካወጣሽ እውነቴ ነው የምልሽ መልካም እድል መልካም ቀን ሲቡንሽ ለልጃቸው ብለው እንኳን ሳይ የተረዳኝ ተረድቶኛል። ራሴን ማብራራት አልፈልግም። በቃ የተናገርኩት የገባው ሰው ተረድቶኝ ይዞታል። በቂ ነው። ማንም እንትን ቢልም ባይልም አይመለከተኝም። ከናፈ ከሌሳ ተፍሽሽ ሀፍትሺ አነፍጣ ከራኮ ፍጣል አኒ ማሊፍ keessa galta kan jedhe naannitiin sababa kanaatti jechuudha. Maaliif haftish kuno akkuma ani keessa galee ufii koo astakaakaluufidha naanni maaf keessa galte kan jedhee lola buuse kanaafidha naanni wajjin walitti bu'anis immoo darbee immoo ummanni kaleessa gaa akkuma argitanii arrabaatiin hinuman isuma dhiqanii jechuudha. Abbayyii beektu miti abbayyii makana arrabni jechuudha. Isumaan immoo waan tokko tasfa arrabni waan nama godhun qabu haftish homaa miti har'a addisii miti otoo harrabni ajjeesatee burukeetii yoona ardii kanarran deemsisuu jechuudha. Iddee gaafa kamii qabaniiti amma yoona kana iddee gaafa burukee fayyimeen walitti dabalamanii burukeen himan arrabsama waan ta'e hin qabu wayyaa irratti hin dhaabbabamu wayyaa keerra hin jiru ati guuzoo wadafiit adeemi wallahi jechi arrabni waa tokko naman godhu yeroof namatti dhaga'ama. Wayyaa keerratti immoo barreessamee hin jiru jechuudha. Kanaafuu baga har'a as baastee dhuganuu fiddee waan waadaa galtee baga nu goote. Kana booda Haimeenis gara jireenya isheetti deebitee dhiifatama gaafatee burukeen deebiti jennee abdii qabna. Baga isheen jidduu isaaniitii baate malee kana booda wanti namatti ulfaate wanti ni jedhuun qabu. Egaa ammaaf dhiifatamallee fudhannee akka aarteetti baate kurteetti biraatii Haimeenii hin ulfaata jechuudha. waan hundaafiyyuu baga soba ta'e jechuudha. Basalaam Allah yagalagalishi baga rabbiin nagaan saahi rabbi nagaa saahi ummata kana akkasitti duulee ummata akkasitti xiqqeesse ummata akkasii abaare kana rabbiin jalaa baga siyaa baasu siin jedha. Baay'ee tokko namni gizee haasa'u akka haasa'u beeku ittiin siyaa dabarsu arraba gara biraa arrabsaa miti
ittiin saa dabarsu namaan hin jedhina. Sinimaa fuxuruu miti warri altanii warri deessanii argitaniitu warri ganaammoo itti adeemtanii ganaatti adeemtota ta'eef ilma namaa fi ittiin darbi namaan hin jedhina dhugaa rabbi maaliif haa jiraatu abbaansaa akka feetees maaltu siin gashi waa'ee tokko nama gaddisiistu ittiin darbi namaan hin jedhamu waan akkasiitiif illee namaan hawwamu jechuudha. Maalumaaf iyyuu kanaafuu sanaafuu baga jireenya isaanii keessaa hulliqi jettee baga baatee baay'ee tokko na gammachiise jidduu isaanii baay'eera dogongoreera jechuu keetti baay'ee tokko bareedaadha dhugaa rabbi የተረዱ ይሰራሉ። አመሰግናለሁ የተረዳችሁ። ያልተረዳችሁኝም ሌላ ጊዜ ለመረዳት ሞክሩ። አሁን ግን የመጣንበት እኛ ሁለቱን የሚዋደዱ ሰዎች እንዳይለያዩ ስለሆነ አላማችን እሱን ለማስተካከል ነው። እነሱ እስኪመጡ እንጠብቅና እስቲ ከነሱ ጋር አውርተን ነገሮችን ለመፍታት እንሞክራለን። እስከዛው መልካም ቆይታ። namazan sisti garo miskina rabbi wallahi kakana warradamte vidiyaatti baate akanas xiqqaatte arrabas godhatteetti arrabni safeen qabu karaa tuktukii to'es karaa ituubii jaraarratti soote quufteetti arraba dhugaa rabbi likkii madarbee jechuudha arrabni uummanni ishee arrabsellee jechuun dhugaa rabbi gizee tokko yaa rabbii koo hannuti wajjennu kanamoo rabbiin akka hojii keenyaatiin nu godhi wallahi akka hojii keenya akka nuti adeemnutti nuti hin ta'in rabbiin nuuf haa dhiisu waan hunda dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi